fashion anything. You can say fashion as saying and I'll say fashion as say esifa. Obi to me sorry no aye bibi. Say a year atade and paboa asomade eti ye. Dia efa de disiese ni peduano hu bia no. Obi to me sorry na fe de beba ni timu no aye no ye na eye fe na eso nipa ani a afe ni age atum. Na ubia nso edi chire saa na ve aba be bibi say fashion enti se fashion dia ene na abayewa bi abayewa bi e wono de edru so wo ba be ware na ni wedding day ana say traditional marriage dia yeta ka na engagement no ye de ne ko kire be ma na afi wo wi a say wo be kwa aban mu a people wedding white wedding it me e de ato so na sa marriage yi mu ana say ceremony ni mu no na abayewa no e de fashion bi esi nani so pa na obi bebi sa say e de pa na abayewa itimi ye ya e extraordinary nti a e wo mi se nipa dodo na wo ye won nem be wo de beto social media na nso no ebi didi bi echi ebi didi bi echi abayewa itimi abomoden pa ama fashion designer bi enso enya adaje atanase e de enkatie ye wi se dia ye de fisire mu ba na se ewo ne hunu ni mu sa na ye bowie no de eno na ye fe nkate bowie no eno na fashion designer betimi atena se dia ya atade e di bia ya asomade e di bia ya crown se dia ya na ma na esiesie ye ho a e bia wedding na se traditional marriage no the friend engagement no oba bi wo ho no ma titiru ni Nigeria for na ya na eno no mutimi ye eche bi ana se beat no mo de anwen bibi kama na oba no e de ahye ni ti so eno na kire se wo ye be ma ne hema ampa obia ne tradition obia ne se de wosite ne niama se efa na mum Nigeria for ne de sa na wo ye no na oba yi de ahye ni ti wa anye sanso ano abogele kama na eno na sa abaye America na asemi wo de enkate aye crown ibi no ahye odi bi aye asomade no odi bi so aye atade na wode ababeto social media so na wode beto so no wamanfo kasa ebi boje so pa ye se o ene na nipa ko a wo design sa atade de sha abawe eye ne traditional marriage day sa ne de na je se wo se nipa ne ye bona ba so wa ya de creativity obreni be kan se creativity wa ya de wetimi abona dwen mu aye bibia eso ani eye fe eye sononko aha wa ye bibia eye sononko pa ye nti wo se ye bona ba so ye hu nipa na ache se ye mani mo ene yo ebinum so se debi ehu hia na se de ni titiru na ma ya aba social media ye gentle ne wo hododo ya agentle ha eni obia sori ya social media obia sori ya social media se eya ade a ebetum pon eya ade de yede beba se ebeboa ofoforo abrabo anase ebeye adesuade a sebe nyansa ewomu anase ebeboa eye nketo a wo behwe nso so ama otimi aye bibipa no wonhwe eno anase nipa nfiti ya no de aba beto hono edenti ena wawareda ana se ye oba wahia ukunu kama se ebusuanim amanfo nyina anim na wo bepa atade papa hye na wo de akata wo ho na wo se atade bi se ezi ye de nkate be ya atade be nwene atade de ahye eno ni atade abehye na wo wie ye nso wo de aba beto social media so eni hwe he enye kra enye na nso ni nyina mu no se ye ka se ye hwe creativity a ene na afabi no eye de kire se nipa otime tena ase no otime de nkate enwen sa atade eye asmade eye crown eye eche meka se ahenche anase echa wo ba timi hye kire se wo ye wo hema otime ye bibisa kama sa no e de hye wo ba na che se nipa no so wo ya ade so wetimi atena se abona adwemu adwea etimi aye bibisa no so no eso ani nanso ebinu asema wo mo kan ene se enye enso ani kura da bi enye every says se akwese obi asode ya ne ope no wode abeto social media so ni titiwe ne Facebook ho no kura de nkwala nyina agoro wo ho no
enso ani ese obetim de bibisa aba beto hono no ntine no no e wo se wo manfo nyina ehwe ni muhunu se social media hono no nye se bia ne awpa enso ani anasa ade a emfata ena ye de betototo hono na emom no ye behwe se ebe ya ade ebe so ani na ede empuntuo ebetimi aba afoforo so abrabo mu eno nti ehu nkohia ese ne titiri kra no oba se wo ye bibise yi a wo de beba beto hono mo kra wo se ye nkuranhye na wo se ye nkuranhye na oba bibise ye ne se ne obi so betimi asori wo se ne menhya atade ti se dia no jeans die ya bai obi timi hye top pe na won hye hwe wase no wode ne nambo ni nyina eye fashion all in the name of fashion na ebinum efa ho eye nema ensen fata na afei enketo na ase emofra eba nso wonum so eba abesua na ekoba ne saa na den pa na ye kire emofra no ha nti na wo se ye hwe ne yetoto ne amayi na ede dia ede yedie ana ase ebe kire kwan pa ebeba no eno ene wo se yeye na mum nye se obafiti ya se in the name of fashion na wo ye nema bia ense emfata Ave sofo bi so ede kidnapping wa bone homoden a kidnap abo po a kire nkrofo bi se monhye dan kidnap mi o na me fanyi sika e wo ma sorry for enchen na me bisa se sofo obi afra wo ho sofo wutimi nya adwen bi se ya ese yen kidnap na fajiska wo asori ma ho a ene na asori ma na ngaza na woto na ase na adwen ben pa na omukrampo mbedimi awo wo sofo wutimi nya adwen boni se ya ene na won ma ogu na ase se wo asori ma no ene zo mu de o ma graduate o e de kire se dia wo ye no eno na wo be kire wo no enti se wa wutimi bo mapo ese yen kidnap o sa de a ene na wa sorry madie omno ombetimi aye de aboro sa akra na sofo yi asem a working nyina ene se wakwakwaji loan na wakwakwaji ye no enema enhyeda enzisi so emma no wo adwuma a wo ye poultry farm a wo ye eno so enema enhyeda enkoye ni titiwa ne covid-19 ya eba ye yi no ama enema nyina agija enti no poultry farm na enhyeda nkoso sike bia obi be kan hwe nko aha enti woye na adwen se nyese saade a loan a wakwakwaji no nso kura no ni tua no so kura akoyire e de kire se asori ne ba so aye bibie wo ho ni nua wo kire wo se ni nua so yodefo pa ni nua yodefo wo sika pa na nso so wo ko ne ho so wo mo ne bosia no vengo tua se ne be wo ne bank anasa ban enkonya asem a ni nua no so ayi nani e de ama no wantimi amoa no na eno ene nam so ma asa adwene e ba ne tirimu a wo frɛ eye enipa ba akomienu bi kan no ho kire won se adwene a mepese me fenie na ansa na ebeye yie na gese mo aboa me e de kire se mo no mo be ye kidnappers no na akoba ne se mo kidnap me sofo no enti no ekoba ne sa na afi ma sorry mba e na wo maso ebetie no wote so a ebe ya ahoyira se wote ho ne ya che sofo na yese sofo ayira because wo ye pani wontimi nyira sa keke na emu mekoba ne se omanfo bi na ache na hye ba bi no wo bi se sika puduo bi se muntua anza na ye gya ne dia ene na ebeye enibresem kakra nti no eno no asori ma ne se wo bi se wo ni bie no kakra obi awo no wabe press wo de beba na afei wo betimi e de akwakwaje sofo no eno nti sofo ne na adwen se ne se saade a eno mombeboa no e de kire se sika ni nya aba pe wo betimi de bi etuetuetutua ne loan ya wo de ke na afei wo de kakra so asoto ne ho na eno ene nam so afofia antoata ena eho kopa asem ana se eho kopa ye ho ntoma kopa ye na ekode di na posifo nso esa eso ne panchi ne wonu a wo ye ganka na ze wo ye kidnappers ni nyina no ya cheche wonu mu nyina na no ene nam so a police ni biza no ensem efa de ekọ so no ho an wo kire mu ze loan bi a wakwa akwagie eno na wontimi ntwa ne nam so ma adwenbo ne sa ba ne chim no no kra no onim de ye ya sa adwen no etimi ba ne timba ni ba de be ne den aya ye ta ka se kromphobia no wo che na wo se ye nepe ebe wie kire no wo se bonsam no ne hwan wonyina ye nchen ba bia ono a ene yen ya anamo a obetu ya beye no eno ne be kire se eye bonsam anase ye nyankopon aha anamo a obetu no eno ene be kire enti se sofo etimi ye bibi se ide a ene na asori ma enso so ebe ye den efi se wetimi abo wutirimu po
e de wankasa ho asi ho apenkrofo se mon kidnap me na mo fa nyi sika dia ene se nya wa se wo sofo no kra wa sore ma no kra no obetimi kra kidnap obi o betimi akidnap obi na afa ewude biseska na jase ye de ma wa na wo de acheke wo how far na afa weja wa asori ma na se okohia asori ma bi o ma so odin a eho na obehu se ya hyeda kidnap wa se kombi na bede wo bebia wo hye na ekomede wa ma wa sensen de kire se asori ma no kro wo ni bi a wo de ba beboa wo sofo na na se wo ba betua e de aji wo afri baby ku a wo na wa ba betua wo nwuma wudie eso na mebisa se edenti ena wo se nipa timi tena azama adwobone sa etimi eba wutimi de kire se wa wo de wo ho na wo se yenche wo nhye baabi na yefa wo nyiska emfa mawo ususu a wonye nipa hunu bia keke wo ye sofo mu a nenti se asofo abakra den eden pa na wo je wasazi so mususu de nkama ozam de mo hunsi oza afore kronkron etiase ye de manyame o e de kire sa sorry ma behwe mo asofo no masua mo no ma nante onyankopon akwan so enti se koba ne se wo sofo wuntu anamompa na eden pa na wo kire wa sorry ma nti ubegina ho read the bible we preach nyame asem no de a kire asori na ugidi se asori ba no no te wonum no ni wo suban a wo mu no wo betie se nyame asem we no agye atom no agye adia na anaza wa ye de nyame pe ensem bebre e de kire sisi asofo aba ebi duabo ebi kire niam abone dododododo ebi bobra bone pa because wo bobra kra de na say anamo a wotutu nyina ya anamompa ebi ye niam a ensem fata kra e de kire sofo de enke wose wotutu anamo yi na wa sori ma so etimi esua bibipa e di efimu ma me da ako a na me di mu besie abreni nyina me kai wo subscribe, like and share na fe number se go screen eni so no egu ho e de ma me ni umi enu se ebetimi edi nsawoso ebetimi edi nkomo se ne be ya betimi attention tv for edi nkomo enu ti bo mo de ana fresh wo dwumedi bi ana se bibi wo ho na pese e bohu de road ma wa wo fre na ka kire yan ye beje so ofels ne de anigye ebeba be somo se de se na fata na bibia wo so ye no akoso ye ede amamu medamo ase emamu mo enehwe